No te rā nei I ko kiritia I te kaupapa hoko waro a te kāwanatanga, ko wai ke atu I te hungarawa kore, hei pārurenga ki ngā momo utu kāpiki I raro I taua kaupapa rā. Koe nei te wā taumaha hāruki-ruki o te tau mo te hunga āwhina I te rawa kore. People who are on low incomes, people who are poor, are just being pushed further and further and further backward. And yes, of course, I'm angry about that. Kei te pukuriri ki ngā whakapiki ngautu I whakarewahia I te rangi nei I raro I te kaupapa tukunga waro a te kāwanatanga, ko te whiu neke atu I te rima tāra I te wiki mō ngā whānau. Hei tā te mihana o Tāmaki Makaurau, nā wai he, ka tahi ka he ke atu. Many of the families who come to us have $11 or $12 a week left of their budget to buy food. And if you take out another $6, we're talking about actually making it just so much harder to survive. E ai ki te mihana I roto I te tau kua taha atu, kua piki te toko maha o te hunga e whakamahia nei te ratonga nei mā te 65 ōrau. He āhuatanga e whakapakeke ana I te huarahi mā te mihana, kei te mimiti ana rauemi, kei te pau haere hoki ana kai. There's just been so many things. And this is just another one. We've got beneficiaries who are struggling to survive on the amount of money they get. And each one of these is just a little bit, it's another little nail in the coffin of not being able to cope. Ka peha hoki te kawana e takana wa tātou nei moni I wa tātou penihana, o rātou e kake ke ana. E āhuatanga katoa e nei I kakea I te raruraru ki ngā whānau hurinoa. Mikey Sherman, Te Karere.